the way ngibona ngakhona mhlaba, the way ngicabanga ukuthi mhlaba ungakhona is the way mhlaba adoba ngakhona kimi. Uma ngicabanga ukuthi la mhlabeni la umatima kuyanyiwa and kumele ulwe, kwakumele ufake amandla ukuze ukuthi uphumelele ube nempilo lengcono le right, kwakumele ulwe ube nemaplani uyende izinto letinengi. Akusilula uma ngicabanga ukuthi la mhlabeni akusilula, then imhlaba uto reflecta lokho empilweni yami. Angeke kube lula vele kutoba madima for me because ngiloko lokubelieveako ngemhlaba ngeuniverse ukuthi no lana akusilula, kwakumele ulwe gcobo fight like anything so mhlaba uto reflecta lokho empilweni yami. So the way, the perception, the way ubona ngakhona tinto is the way tinto titoba ngakhona kuwe. Change lendlela ubona ngakhona tinto and everything iyachinja. Lento loyibukako iyachinja na uchinja lendlela uyibuka ngayo. So every thought can be justified and every perception can be justified. Ngoba if you think ukuthi la mhlabeni madima akusilula for wena and ubuka ihistory yakho kutholakala ukuthi vele tonke tinto wathola madima, like uma into uyithola lula is so good to be true, something bad is gonna happen and tinto leti bad vele tiyendeka. You have unema results, une history, you know ukuthi vele lokhu kuyendekile and then uditshela ukuthi vele kunjalo because naloko kwendeke because uditshela ukuthi kunjalo. Dineng tinto letiyendekile timpilweni tethu letingasi right, letimbi dineng kakhulu futhi tinto letiyendekile etimpilweni tethu leti right, letinhle kakhulu letisijabulisile. So wena ukhetha ufocus atukwane. Mina I choose to focus on the good and understand ukuthi namhlabeni la kumnanzi kakhulu, kulula mhlaba wethu. We are here to live, we are here to enjoy. Lo mhlaba wami, the universe is mine, the earth, the land, lo mhlaba straight wami, moya wami, konke kusebenzisana nami, sonke si align, mhlaba, moya, mandi, ihlahla, konke kuhambisana nami.